كي لبس تعرف كثيرا برك الناس جبد ربو خلي يموت الكلب. فوالا سي سا سي سا مي دو فاسون كماركيرت شفي راسي من تيموناج نيك ماركيرت سي اوكان بروبليم سي دير تانسكريت جو بوري جامي كوم الناس تحفظ على راس تعرف نو شفي غير تعرف سي بور سا غير السونس شفي في الناس مي ليكسبرسيون كي تفاق سي دير نو بيان باش كنت صغير حتى صغير بيان واش بوغ ربي حف تعرف لا غالب كي كذا ما كاينين دونك الناس جبد ربو خليه يموت الكلب وكيني ثورة ذين كان يدنا دينا ثورة غامر ضحكوا غيني خاطر نكون يوم بعد لو الناس دونك ذكرت دينا ذكرت ما كان ذكر بون هكا ذكر قجون سي فري ما كان ذكر قجون ابري نكون كوينا نقيم السمانه نقيم ندير نقيم كوينا رجل ضربين ابري بون زرا ندير الصباح اما راه ضحكوا غدا شي دنا دينا ميم لو الناس ولا شي دينا اما ضحكوا غدا شي دنا فلاس اما شي في الناس اما فلان اما في راسنا ذين يعني ويقبل العقل يعني وكي اونغرو سي فريمون ان كرون ريزومي كوين يضران ثورة لو الناس قلنا مسنيض لو الناس امك يعني خمسه لبال ساعه شكي ثوار دار الدنيت كيحسب يا ربي الدنيت كاع جينيرالمون وين يدونا ثيذت يصور وين يتناغنا في ثيذت وين يتناغنا في اون كوز جوست زعاب دينا غير سكي فورس كي دو سون كوتي مي جينيرالمون اون اريف مسقارن اون اريف سادير surpasser beaucoup de difficultés. Hein. Même des fois, il y a des miracles. La fin, l'ONS, qui est bon, l'ONS, Gosmigla de Sbetar del Zer, Zmara Diner, c'est un miracle. C'est un miracle, mais il est arrivé un temps, à Tarmachi, les opérations, tellement les opérations à Arkash, les opérations qui sont faites, mais à un certain temps, nous avons bien, bon, qui personnellement sont souvent respectés, nous avons bien, il n'y a pas de problème, à chaque fois, nous avons حلو خاطر يعدد ديجا فطاس المحاين فطاس لي ديفيكولتي يعدد سون بروبليم ابري ان سيرتان مومون الناس يا اوكان بروبليم لو الناس ارديوغال اكني لا ربي كيبان قال كنا سقبي دونك لو الناس il a défendu une cause juste il a toujours défendu des causes justes et c'est pour ça que 5 balles n'ont pas suffi pour éteindre sa voix qui n'est dans l'article de l'université. Dernière fois, dernière حاجة كوم très importante خاطر لو الناس السنين الشوار يحبسني جدارميا ماشي كاين يحبسني جدارميا حبسني جدارميا parce qu'il a répondu à un appel que ماشي n'importe qui a répondu à l'appel نظرا أطاسي تغني دي ثمورنا أطاسي يهضرن مي دروسك فعلا لو الناس يتصنف في مازال يتصنف لا جوستيس يتصنف لا ديمقراطيه ندوموندي اس ان سيرفيس ما يفيد بارازار سيتي هازار خاطر تسيقان كالكولي وين سيتي هازار ما يفيد نبغى انا ولي تراكتور ماشي الاربعه ثلاثه نملا نديروا الناس كوم ما كدمر نيبورت كال سيتويان ناس بوركوا باس نقراو الناس ما زمرا ديبوزي غياوي الناس اللي هو الناس سور بلاس il a accepté bon il a lu le tract c'est tout à fait normal il a accepté et je salue كيديرنا une chose يخدم سيرا اللي عرفت تخدم نك ليتيديون نقول لي تراكت نكشم الطوموبيليس يكاوي داك لي تراكت تسعام نفكاسك لي تراكت يكثر ملي قدران يكون وي vous êtes des passagers je vous ai pris en autostop. C'est-à-dire que la responsabilité n'est qu'on devait prendre qui est notre responsabilité il y a رد فلاس انت زرا شغلك خدمه كني بون فحل ما نقمطاس bon Wagner c'est-à-dire il a fait une preuve de son engagement c'est un chanteur que je dirais que c'est un chanteur engagé je dirais pas que tu es un chanteur enragé hein, parce qu'il y a des gens qui disent que tu es un chanteur enragé bon ces gens-là alors c'est un chanteur engagé parce qu'il chante certaines choses et il les fait il les pratique لو الناس دينا كان صدق تاع الحوايج يخدم كي جيتي لونيفرسيتي زيوزو بون تحكوا على كيفاش نخدم لونيفرسيتي زيوزو تزرب او موان اون فوا بار اني نتفيتي مسقال لو 20 افريل 80 لو 20 افريل 80 كونت اون فيت لو 20 افريل 80 امر ماشي لو الناس تصل 20 افريل نتفيتي بوتيتر برومييرمون il est là avec sa présence en plus
Vous savez, le problème matériel des Timor, c'est un grand problème. La sonorisation, on n'a aucun problème de sonorisation. Quand on le 20 avril, la sonorisation, là, le 20 avril, demander une quête, le au moins 100 000. C'est rare dans ça parmi les chanteurs. Si je parle uniquement des chanteurs. Donc ils parlent, mais il pratique voilà. Donc c'est un chanteur, il chantait, c'est une certaine cause, mais c'est l'action, il était toujours avec nous. Quand on avait besoin de lui, il était à côté de nous. des سواعين مسقارن الضيق خاطر السواعين اللي ساعتي كوال وتنتسافر كوتي دو نو مي سي با غراف سي نورمال لا سي مي دي سواعين الضيق لو الناس توجور مسقارن طرفنا سون كونتي لي كالا غراتوي خدم à l'université, pour d'autres causes, les détenus, même les détenus de 77, les poseurs de bombes, un gala, mais malheureusement, il y a eu une célébration du 20 avril à Paris. Ça a été organisé par des associations. Ils ont invité des gens pour parler de la chanson engagée. Ils se sont permis de dire que, une personne s'est permis de dire, celle qui a fait l'intervention sur les chansons engagées, s'est permis de dire que Matoub Lounes, ce n'est pas un chanteur engagé, mais c'est un chanteur enragé. Et les gens qui avaient organisé ça n'avaient rien dit, c'est-à-dire avaient laissé ça. C'est très, très, très grave, à mon avis. C'est très, très grave, à mon avis. Voilà. On fait une pause musicale, tu as quelque chose à dire? Bon, non, nullement. On va écouter la première chanson de Matoub quand il a été justement avec le sujet qu'on vient de parler là.